зур рәхмәт. Иң яхшы хип-хоп проект номинациясында җиңү яулаган хип-хоп проект номинациясе. Ленар Яшин, Бүтән булмыйм гашыйк. Function Unlimited, Бөдрә таулар. Инил һәм Динар, Әтияни. Иң яхшы хип-хоп проект номинациясында җиңү яулаган җырчының исемен атап, аңа ТМТВ премиясе тапшыру өчен сәхнәгә Татарстанның халык артисты Габдрахманов Илдус Харис улын һәм Балтмейстер Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Әминова Сәлимә Салават кызын дәшәбез. Хәерле кич, барыгызда бәйрәм белән. Һәм беренче җиңүче Ленар Яшин. Котлыйбыз сезне. Сәхнәгә рәхим итегез. Алкышлар. Бик зур рәхмәт. Иң яхшы танцеваль трек хуҗалары кем икән? Иң яхшы танцеваль трек номинациясе. Ландыш Нихмәтҗанова, Яратам. Индива, Мизгелләр. Лилия Гыймаддинова, Әкият. Әйе, рәхим итегез. Һәм иң яхшы биюче Мөмкин булды инде. Индива! Шул күңелдән котлыйбыз Индива. Сез үзегез дә бик матур бийсез. Рәхим итегез. Ай, рәхмәт. Ай, рәхмәт Индива. Аяңа шүккерә күрмәсен. Аягыңны тоңа күрмәсен. Әйе. Бик зур рәхмәт. Дуслар, игътибар иткән булсагыз, кайбер номинациялар ир-ат һәм хатын-кыз башкаручыларына бүленәләр. Хатын-кыз башкаручылар арасында иң яхшы танцеваль трек Индиваныкы булса, ир-ат җырчылар арасында кемнеке дип уйлыйсыз? Номинантлар экранда. Иң яхшы танцеваль трек номинациясе. Айрат Сафин, Радик Яруллин, Син мине эзләмә. Мөнир Ахмаев, Мин бит сөям сине генә. Ранил Нуриев, Син минем янымда. Рәхим итегез. Айрат Сафин һәм Радик Яруллин. Кул чабабыз, котлыйбыз. Мәскәү егетләре, рәхим итегез сәхнәгә. Әйдәгез, егетләр. Иң яхшы танцеваль трек хуҗалары Айрат Сафин һәм Радик Яруллин. Ой. Тегесен алай, тегесе эшләй. Менә эшләй, Нәрсә? Кемсең бу? О, исәнмесез. Сәлам алейкум. Сәлам. Вәгалейкум ассалам. I am, танцеваль проект мин бит ул. Кем? Мин. Нәрсә син? Сине кем чыгарды сәхнәгә? Мин дә шулай уйлаган идем. Иң яхшы танцеваль проект мин булырга тиеш. Мин була алам, әйе. Әйдәгез, мин сезне хәзер биргә өйрәтәм. Яме хәзер дуслар карыйбыз. Алкышлыйбыз, киттек, әйдәгез. 1 2 3 әйе. Һуа! Алкышлыйбыз дуслар, рәхмәт бик зур. Сез бии беләсезме, юкмы? Ник бии белмәскә? Мине өйдә 3 бала биетеп кенә тора. Аннан соң минем ирем дә бик шәп бии.
Bir günde diskotekada tuttım. Романтика. Нинди романтика, мен аны ішті деп тұрам, а ол дискотекада бие берей. Сен бей білесің ме деп ине сұрайсың ма? Маэстро музыка. Мына шо бире кире. Мен шулай мінер. Бәттәш. Әлі сыңгарада қыздар егіндер хин бейін берге ереніп ятам бітелі. Бір ненде ауырлығы да yok екен. Шулай ма? Bir kulun bilen lamпочка vurasın, bir kulun bilen et sepiysin. Maestro muzika. जन्नते मेरे साथ हो मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें Yarın eğlenip koyduk nominatlarga. Kabahat. Kim? Min mi? Bilgen işim mi? Мен ме? Şeşke kabahat. Dürüstlüğü mene hazır bu sahnede Şeşke özünün kabahat diye atalangan popüler jırın başkaracak. Sahnede Şeşke. Karşı alınız. Киттек. Şakılat min uzatam İsen sağ yür süyüklüm dip kallam Seni kütten bir üzüm Derezden alımı kuzum Sağatsın seni kaytmıysın kaman Essin kayda maturum Unuttun mini varlığın Sağınmıysın akırası seni mine Emmini hislerge şuma Yalğızımı yatam tuğu Yaratam şu zıt mini sine Sağın nasılımı mine Yoksun nasılımı mine Bir haberde bir misin niyasım Evvakın kaman uza Yüreğim merini sıza Hıyanetin turunda uyulasam Essin kayda kabahat Yürüysün zilep rahat Unutkansın ahırası seni minen Emmini hislerge şumap Yalğızımı yatam tuğup Yaratam şu zıt mini sine Kızının uyanı Sina tatlı duyulur Vakıtlı şama uğulu hisler Sizitimini süyesin Kütkenimni bilesin Bir kaytırsın İsine düşer Essin kayda maturum Unuttun mini varlığın Sağınmıysın akırası seni mine Emmini hislerge şumap Yalğızımı yatam tuğup Yaratam şu zıt mini sine Essin kayda maturum Unuttun mini varlığın Sağınmıysın akırası seni mine Emmini hislerge şumap Yalğızımı yatam tuğup Yaratam şu zıt mini sine
Көштеке шоғышлар достар, шешке! Шәшке. Достар, алда бізді ең яқшы еш башқарушы номинациясы күтілі. Көтә шул? Ә син монда при чем? Мен бик білесін келсе, ТМТV телеканалында яшілік тауышы тапшырын алып барам. Шуңа премияны мен де алып барырға тиіш. Тиеш болса, үз вақытыңда шық. Бұл жарлау келіші. Бар, ерме бұталып, бар. Я, кеттім нәрсе. Нәрсе күшкірасыз. Фирдус, қаралі. Жырлауық ілішінде алып барырға деп, әлі сен мені сайладың ма? Дұрысыңа еткенде, меңа сенің орынға Памела Андерсонны қойғаннары. Мен әтім керек ме? Меңа үзімнікі, Мишарский, ерке керек. Әйді, номинатлар келемін көйтамыз. Қазір біз сіздің білән біргелешіп, ең яқшы еш башқарушының исемен атайшақпыз. Номинатлар. Иң яхшы яшь башкаручы номинациясы Лия Шамсина. Әкияттә кунакта. Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Су буйлап. Миләүшә Фазылҗанова. Туган көнең белән, әни. Иң яқшы еш башқарушы номинациясын жеңі яулаған жыршының исемен әйтер үшін сәхнәгә Первый городской телеканалының жәмәгатшылық білән әлімтә білгіші Свиягин Сергей Андрей ұлын шақырабыз. Сәхнәгә рәхим итегез. Қайырлы кеш, қадірлі достар, здравствуйте! Сәнмісіз? Номинация, победитель в номинации «Лучшая молодая исполнительница» Лия Шамсина. Құтлыйбыз. Көшабыз, әфәрин! Кедергі ашық мағазин қарышын. Әйді, Фирдус. Иң тыйнақ дует исемінде иғлан итсәгіз бик әйбәт болар. Иқтибар экранларға. Иң тыйнақ дуэт номинациясы Ризат һәм Зинирә Рамазановлар. Бул үземә генә. Рафаэль һәм Динә Латыповлар. Җаным. Озат һәм Алсу Фазлыевлар. Гашыйк булам көн сайын. Рәхим итегез. Изучение татарского языка позволяет мне перевести как самый скромный дуэт, да? Әйе, дұрыс. Можно поаплодировать, спасибо. Итак, в номинации «Самый скромный дуэт» победу одерживает Зинат һәм Зинира Рамазановы. Шын көңілден құтлыйбыз, қамсызды сәхнәгә шақырабыз. Едегіз, егіттер, қызлар, едегіз, ұстап. Мәне шылай, көмір бойы кіші қатынларының қолына тұтып ердім. Әйді, маларақ басып тұр әлі сен. Ерме. Шын көңілден сізді құтлыйбыз. Бекіз рәхмәт. Қарайлы бұл, Ризат білән Зинирә Рамазановларны ТМТV каналынан бик яш көрәм мин. Әллә миннән дә күбрәк күрсәтәләр инде үзләренә. Миңа дұрысын әткенде, кімні көрсәсәлер дә барыбір ТМТV-да 2 жыр сайын мені көрсәтәләр. Шулайдыр шул. Білсәгіз, ял көннәрендә қайтып кетем нұрлатыма. Тәмдігіне мәтірішкелі чәйләріні яғасыйм. Сет салып. Кәрі отырамыз алға. Рәхәттәніп жәйіп отырам, жәйіліп. Жәйіліп отырам. Хәм нишлейсің? Хәм ТМТV-ні қарайым. Өзіңні қарап отырасың, шулай бит. Сен әйді, Фирдус, ұнат сен Мишәр фәлсәфәсін, әйді біз мәхәбәт фәлсәфәсіне көшік, һәм сәхнәгә
Татарстанның ат казанган артисты Рәсим Низамовны чакырыйк. Кажалыңыз. Үзіліп яратқанар, көп барсынлап табышқанар, тек бәхетлі бұ дүнияда яратып қауышқанар. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәуе рәхәт була, яратудан ғына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәуе рәхәт була, яратудан ғына җиргә бәхетле бала туа. Һәр гаилә үзенчә яши, һәр ише тула сер. Яратып яшәсәң дөнья матурырак барыбер. Мәхәббәтле йұрттағына яшәуе рәхәт була, яратудан ғына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәуе рәхәт була, яратудан ғына җиргә бәхетле бала туа. Құдай қанатны қайырыр ялғышлардан, мәңгі бірге яшәсеннәр яратып қауышқаннар. Мәхәббәтле йұрттағына яшәуе рәхәт була, яратудан ғына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле яшәуе рәхәт була, яратудан ғына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәуе рәхәт була, яратудан ғына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәуе рәхәт була, яратудан ғына җиргә бәхетле бала туа. Яратудан ғына җиргә бәхетле бала туа. Бәхетле бала туа. Татарстанның ат казанган артисты Рәсим Низамов. Алкышлар.